Jackson Mwenda wa kuma Gaturia Bogeta wa South Imenti ura wagwatire Max 385 neto secondary ya Meru School na Joy Mwenda kuma Bothogochi Central Imenti Central ura nawe wagwatire Max 357 neto secondary ya St Mary's baria mwana aciari bao ibakuromba antu bawendi bobwega baria kinyatongera bagi siasa gutetheria ana bobo baire guta secondary bakiuga batena wirigiro bakithoma ni untu bomite njaite guchumba Niko Jackson Mwenda kuma Nturene ya Gaturi wandini ya Bogeta West mwana urora arikire skuru mwaka muthiru arathomagira Kirone primary na akigwatira Max 385 na thai mwana uju eti skuru ya Meru School akiuga ukurukira thini na cirumirite mucijwao gwate na wirigiro bagutonya secondary ndagwatire 385 ndari number 1 Kirone Primary School. Ndombire gwita Meru School but ntomba ntoba mathina nje ja mirimo determined kwa flight engineer na kiringi na muciari wa Mwenda na Benson Mwirigi urora thomithagia mwana uju primary ni baugite bone bakuremero kumwikia skuru na bakiuga batina manyaja kumwikia secondary na ndi bakiromba antu bawendi wega na atongeria gutonyera gatigati kubatethereria kenda mwana uju akaingia kioto kiawe boni ugira nditaga inguge ya kuswa kibarua gia ntuko na kibarua kiaura ngakarau na ngogege nditaga nontu babia kurabia kiu na lenge nkaja kwa kibarua kinyi ndombaga kibarua gia kura nguo riu woni kira ndingiromba ni antu bawendi bobwega kiatha bomba kunjukiria mwana uju ethirite eti Meru School na itwagite wirigiro riu ni nkuromba MC wetu DMK ni nkuromba kinya MP wetu Dr. Sandra Kimweti na kinya ngavana wetu Kawira Mwangaza na kinya Manda Mukairemia ukethwa kwino mwana uju wokwa omba kuona utethia gatetheka ndaigwa bwega na ethro ari umwe wa guntethia murigo jwa njeje nuntu njeje na murigo jwa munene kungina kune wandini ya Bothogochi Central kwa banjo winkatha na warathomagira Ntonyero primary nethira akigwatira Max 357 areti skuru ya St Mary secondary na kinya wakiuga ati na wirigiro bagutonya skuru bange bagicoka mbere simendagata Max 357 ndomba gwita skuru ya St Mary Girls ende asiari bakabatomba mbikiana tontu baba ni ajirie mamna yo itakare kuthuguma ikenda atonyiria na ana betu na ndi onike nkuromba thirikari entethieria kuthoma tontu ni kona ngakara maisha jakwa yatebwa oni indrageria kujuria forms ya Family Bank Equity nanya KCB ende ntona masokio ikyo nkuromba governor Kawira Mwangaza nya MP wetu Honorable Kirima bambontethere kenya bomba kinyiria kirato gya kwa daktari aciari bawe kinya boba kiaria ni baugite batina manyaja wikia mwana uju skuru ukurukira wagubwangugi na kinya kurumirwa ni mbajwa na ndi kinya boba gita antu bawendi wega gutonyera gatigati gutigira mwana uju na gwita skuru na kuthoma ni dutaga ngui cia kware ndaita ngui cia kware ndeja nkagura bia kuria biana ciana ndikambonete nti na njira ingi ya gutethia mwana ndona akaurira nja na nikio gitumi nkuga thirikari gerie na kwenda kwao uria bakaumba guntetheria mwana nikenda gatwika utethio nje kiri family wingi nturo muthugumira na kware na ngina geto muthugumira ana koromba thirikari intetherie kanyene kau nontu undature nyamba jitwe ria nyaba baeja na scholarship to baromba bagerio tethia family iji na njira ira bakomba kenda mwana uju omba kujuria kirato kiawe kiripotera ntito cia Weru wikendi ria kwari etwa ni Mutugi Kare.